Mga hinigugma kong kabugtuan, yan nga Domingo, amo ansyahan nga Domingo han Kwarisma. Nga aton hinbatian, didan aton Ibanghilyo, an susumaton mahitungod han pagsulaya han Ginoo. Katatapos pala iya kabunyagi dito sa Lugurdan ni San Juan Bautista. Ang siringan naton Ibanghilyo, gindaraan aton Ginoo han Espiritu ngadto ha kamingawan. Diin hiya nagampo og nagpuasa sa kubhin kapatan kaadlaw. Ngandito ginsulay an aton Ginoo. Maaraman yawa tungod kay nagpuasa man an aton Ginoo hinkapatan kaadlaw, maaram hiya nga ginugutom an aton Ginoo. Sanglit ginpahimulusan niya ini nga kamutangan han aton Ginoo, ginugutom kumo usang nga tawo, gagamiton niya para madara niya an aton Ginoo, madarahan yawa an aton Ginoo. Sanglit aadaan mga pagsulay hiningayawa an aton Ginoo Kristo. Tulong pagsulay siyahan an pagpahimo haiya han bato ngadto hintinapay para makakaon an aton Ginoo, para lungasan an iya pagkagutom. Ikaduha, gindarahiya ngadto hitaas nga bukid nga ginpakita niya an nga tanan nga rayandayan an kalibutan. Ang ikatulo, gindarahiya ngadto han pungkay han templo ha Jerusalem ngan ginagdahiya kun anak kamanggodan Dios lukso di kang dinhaigbaw ngadto ha ubos. Ura-ura iton hingkataas. Iton templo ha Jerusalem ada nangadaan habawbaw han bukid. Malukso pa hiya ngadto nahat giubose ura-urahing kataas. Pero waray buhata ini han aton Ginoo. Tungod kay usala ini nga temptasyon na iya. Mga inigugma ko nga kabugtuan, kung aton i-eksaminon ang mga detalye ini nga pagsulay kan Kristo, aton may papakiana aton kalugaringon. May ada ba maraot hapagkaon o hapag-inom, kahuman pagpuasa hinkapatan kaadlaw? Maraot ba? Kita kung ginugutom o inuuhaw, nanginginahanglan kita hin pagkaon, nanginginahanglan kita hin tubig para kita maulian an aton pagkauhaw. Sanglit kinahanglanon naton. Pero maraot ba ini? Kung buhaton ini han aton Ginoo, nanginginahanglan hiyan pagkaon, nanginginahanglan hiyahin tubig. Bisan kon usa nga pagkarag hin panahon, ano man it karatan kon lumukso an aton Ginoo, kung maaram man hiya nga diriya mahihibang. Ngan tinuod ba nga maraot kung magkamayada iya kayamanan o gahom, labi na god kung gagamiton ini ang tao para maupay
nga mga katuyuanan. Kita nga hahani-hasing bahan, nanginginahanglan kita hin bulig. Nanginginahanglan kita hin kwarta. Ngan iba pa nga mga panginginahanglan, didahan aton buruhaton, han pagpasangyaw, han maupay nga sumat. Kinahanglanon naton ini. Nga namo iton pagkita naton, iton nga temptasyon na naton Ginoo, agindarahiya nga ton kabukiran para ipakita ang mga rayandayan, ang kalibutan. Ihahatag ko iniha imo kung magsing pakalahaakon. Nanginginahanglan kita hin salapi, nanginginahanglan kita hin dungog, nanginginahanglan kita hin gahom para may padayon naton iton aton mga buruhaton. Labi na god iton personal nga mga buruhaton. Sanglit, ano man ang maraot, han mga pagsulay, hanyawa. Ngan kay ano nga nagdumiri man an aton Ginuso Kristo, kay anon nga ginrigjik ini nga mga gin-o-offer hanyawa ngadto an aton Ginoo. Mga inigugma ko nga kabugtuan, ang tanan hini nga mga pagsulay makikita naton an kumun nga elemento. Ngan tingali, aada dinhi, makikita an ira malisya. May ada malisya. Una-hunaon naton, an aton Ginuso Kristo, nagpuasa, ginutom hiya, nanginginahanglan hiya hin pagkaon. Pero adi anyawa, nagsering haiya, kung anak ka manggudhan Diyos, aadiin bato, himuang nga tinapay, basi ka makakaon. Para matuman ang imo tawhanon nga panginginahanglan, maulian ang imo pagkagutom. Anyawa nag-aayat kan Kristo, in paggamit an iya Diyos nun nga mga gahom. Anyawa nagtatalinguha nga malihis an aton Ginuso Kristo. Didahan iya misyon in pagtalwas han mga tawo. An aton Ginuso Kristo nagpapasabot sa aton. Tama nga Diyos niya, tama nga mayada niya gahom. Pero siring pa, tungod handa ko nga pagigugmahan Diyos san kalibutan, ginpadarani niya an iya bugtong nga anak nga niya kalibutan. Sanglitan naton Ginuso Kristo, ginbali waray laanay an iya pagka-Diyos. Nagpaubos niya, ngan nakiusahiyahan mga tawo. Ngan para matubos niya ang mga tawo, nag-agihiyahin mga kakurian, mga kasakitan, iginhalad niya ang iya kinabuhi, tub-tub kamatayon. Karuyag singon mga inigugma ko nga kabugtuan, ang iya pagtubos san kalibutan, iginpaagi niya ang iya paghalad, ang iya pagsakripisyo, para han katalwasan naton nga tanan. Sanglit, kung gamito ni Kristo, kung ipakita niya, ini nga iya gahom, nga pwede niya himuon ang bato nga tinapay, nangangahulugan la, nga an iya personal la, an iya ginsusunod. Diri an iya misyon, nga mag-aagi hiyahin mga kakurian, mga kasakitan, mga pag-antos, kagutom.
Sanglit ada mga inigugma ko nga kabugtuan, ginamit ini hanyawa para matimtar an aton Ginoo nga maipakita niya an iya gahom. Karon sigon mga inigugma ko nga kabugtuan, sugad-sugad inihin nga maipahambog niya, ihambog ni Kristo an iya pagka-Dios, an iya Dios nun nga gahom. Pero an aton Ginoo Kristo kinanhi pagpaubos, kinanhi hiya pagtubyan han iya kinabuhi, pagsakripisyo para la haaton nga tanan. Waray madarod ako og mas maraot nga paagi kay hindiri ta mga paggamit han mga butang han Dios para han aton makikalugaringon nga mga panuyo. Amo ini mga inigugma ko nga kabugtuan ang temptasyon nga naabot ha aton nga tanan og labi na gud hadton mga nagbubuhat hin haruhalarom didahan orbasan han Ginoo. Haaton nga haniyasing bahan usahay ginagamit naton iton aton pagka-Katoliko, ginagamit naton iton aton pagka-Kristiyano. Bisan nga ni ditong eleksyon, pwede naton gamiton ini. Masering iton usang nga kandidato, maupayak nga Katoliko. Nagsisirbi ako iton mga tao, nagpapakaupay ako. Na nakatapusan masering buligi ak niyo, butosi ak niyo. Nakahatag ka ba hinkadarayawan han aton Ginoo? An imo ginbibiling, an imo kalugaringon kaupayan. Usang nga temptasyon, ginamit mo ang relihiyon, ginamit mo ang pagtuo, ginamit mo ang Diyos para han imo kapritsyo. May mga tao nga nagamit ng hangaran nga Katoliko para la manguna didahan kalibutan han negosyo. Ginagamit naton ini ang magkaridulain nga mga buruhaton naton dinhi ha kalibutan para la makakabi kita hin ibang mga tao. Pero diri hatama nga paagi. Hin ka makaharadlok nga kasalanan kung gamito naton ang mga butang nga gintalaan para han ginhadian han langit, para la magin mahimyang kita dinhi ha kalibutan. Sanglit girarao ti godadto kun an aton Ginoo Kristo sinunod hiyahan sagdon hanyawa haiya. Kinanhiya kalibutan pagdarahing katalwasan aton nga tanan para kita mahibalik ngadto han aton langit nun nga amay. Pero kung gamiton la niya ini para han iya kalugaringon nga kaburuton, para han iya kalugaringon pagpakaupay, nawawara an maupay nga katuyoanan, nawawara an iya misyon. Kinanhihiya sering pa, iya amo an Mesiyas nga ginpadarahan Dios nga niya kalibutan. An Mesiyas magdadarahing katalwasan nga dahan mga tao, pinaagi han iya pagsakripisyo, pinaagi han iya pagsakit, pinaagi han iya pagkamatay. Ngan didahini nga iya pagmisyon, an iya hatag man laamo an iya pagpakilala nga gamhanan hiya nga tawo nga mabubuhat niya an nga tanan nga makakaghimo hiya hin milagro. Sanglit waray ini buhata han aton Ginoo kundi iginpadayon niya an misyon
nga iginhatag ha iya han iya langit nun nga amay. Kay siring paniya, ang tao diri la nabubuhi pinaagihin tinapay, kundi nabubuhi liwat pinaagi han nga tanan nga mapulong nga natikang han baba han Ginoo. Karuyag sidngon mga hinigugma ko nga kabugtuan, nabubuhi kita dida hapagtuman naton han kaburoton han aton Ginoo. Yan ang mga hinigugma ko nga kabugtuan din hihininga siyahan nga Domingo han Kwaresma ginpapahanomdom kita. Amo ini an iginahatag ha aton nga ehemplo an aton Ginoo. Apag tikang naton hininga Kwaresma, pinamutangan kita hinabo di dahiton aton mga ulo. Aton hinpatian ang mga pulong han aton Ginoo nga nasiring pagbasol han inyong mga sala ngan tuohi an maupay nga sumat. Pagkilala naton han aton kalugaringon nga mga magpakasasala kita nanginginahanglan hinkatalwasan tikang han aton Ginoo nga Dios. Sanglit an aton katalwasan matatagamtaman naton pinaagi ang pagsunod naton han kaburoton han Ginoo. Diri pagtuman han aton kalugaringon nga mga panhunahuna kalugaringon nga naruruyagan kundi pagsunod han kaburoton han aton Ginoo.